Dobar dan, dobri ljudi, nadam se da ste mi svi dobro. Evo nas ponovo, tu smo ja i moja seka, ona se bavi danas inače organizacijom, tako sam sad lekciju popla od nje da ne smijem ništa ni da je pitam za sad, dok se ne opustim. Danas smo opet turisti, malo nam kiša pada, vrijeme nam je onako bez veze, ali eto odlučili smo opet da vidimo neke dijelove što Ceca nije vidjela do sad. Najvjerojatnije idemo za Bešiktaš, pa ćemo poslije toga na Taksim. Na Bešiktašu ima, znači, definitivno jedna od najljepših palata u Evropi. Dobro, ne mogu reći, eto, nek bude u najljepših nekih 5. Dolmabahče, zato nam treba 2 sata, tu ćemo malo da se zadržimo i poslije toga smo planirali Taksim, ali opet ćemo vidjeti od vremena. Evo, ko što možete da vidite, kiša pada. Mislim, za Taksim nam definitivno treba ljepše vrijeme ili ako kiša stane, pošto nije baš nešto pretjerano hladno, jer ćemo šetati, ima tu dosta toga da se vidi, da vam pokažem neke pasaže što vas zanima vezano i za kupovinu, restorane, da vam pokažem Trg Slobode. Mislim, to je mjesto koje zaista okuplja uvijek i turiste i mjesto koje okuplja Turke vezano za proteste, za slavlja. Znači, to je jedan isto od centara. Tako da mi sad idemo, opet ćemo prelaz naravno metrom kako bi mogli da iskoristimo poprilično dan, zato što je sad 11:30, kad bi prešli autom to bi bilo ok, možda bi došli za nekih 45 minuta, ali u povratku bi baš izgubili puno vremena, tako da opet javni prevoz, ujedno i najbolji prevoz što se tiče Istanbula. Eto, mi sad smo stali ovdje da popijemo kaficu, pošto ćemo još malo u metro pa da ne silazimo zajedno sa vrućim espresom. I to je bilo to što sam htjela da kažem, pa se gledamo malo posle. Sad sam zaboravila kapu u autu. Šta ti kažeš na to? Organizovana, dobro, organizovana. Kaže Ceca, sad ću ti izmed svoju čarapu postavi na glavu. Kaže, umćete tvoja organizovanost. To jeste neorganizovanost. Eto, danas sam takva. Takva ću da se rodila. Molim te, na tešem turskom, ajde. Akil Krenđu, Durma, Energen, Stop. A ne, ovo ću čekati. Ajde, turski. A čiju Durmuda? Durmuda nije. Butona Basiniz. Bile smo tako brze, i što se lijepo sekao. Bile smo tako brze i ne samo što smo bile brze, imali smo sreće da nismo apsolutno čekali brod. Kad smo došli, već je brod čekao nas, tako da smo se odmah ukrcali i idemo prema Bešiktašu. I zaista pogled ispred nas je, malo reći, fantastičan. Krenću. Idemo s biciklom do palate. Sestro draga, nije ti ovo Njemačka. Ja mislim da su najugroženiji ovi biciklisti i motoristi ovdje. Kamikaze. A da ima da se iznajmi na svakom koraku, samo što vjerovatno turisti koji ne znaju uzimaju. To sam htjela da kažem.
Seka voli baš ovaj dio. Govori mi gdje je onaj drvored lijepi, mislila je da je to u azijskom dijelu. Međutim, naravno, zimi izgleda malo drugačije. Ovo su već zidine Dolma Bakće, ali je ulaz skroz sa gornje strane, tako da imamo nekih pola kilometra da prepješačimo. Evo, kaže Seka, opet moja organizovanost. Ako budete došli u Dolma Bakće palatu ponedeljkom je palata zatvorena, ja to nisam zaista znala, nisam ni provjerila, samo sam znala za Aja Sofiju utorkom da ne radi, tako da ponedeljkom ne radi. Ono što sam ukratko htjela da kažem o palati jeste da je Dolma Bakće palata zamijenila Topkapi u 19. vijeku i da su sultani od 19. vijeka ovdje živjeli, da je palata zaista nešto što se treba vidjeti, da je uloženo 14 tona zlata, zaista onako neki prestiž gdje su htjeli da pokažu svoju moć, osmanlinsku moć u krajem, znači 19. vijeka. Tu je i također soba od Ataturka. Jedino soba je od Ataturka onako poprilično simple, poprilično jednostavna, što je govorilo i o njegovom životu, da je bio, ajmo reći, jedan veliki jednostavni čovjek. U suštini svi veliki ljudi jesu jednostavni ljudi. Žao mi je što danas ne možemo to da prođemo, htjela sam da vam pokažem. Ja sam ovdje bila prije 4 godine sa mamom i tatom i znam da u to vrijeme nije bilo dozvoljeno da se snima unutra. Sad ne znam koliko se situacija promijenila, vjerojatno sigurno danas neću ni saznat. Tako da ništa, idemo mi na Taksim. Ovdje ćemo malo da pogledamo predulazni dio palate, jer se može ući i idemo dalje. Mislim, ne pitajte koliko je sad Seka ljuta. Ćao, Seko. Ćao. Jesi ljuta? A od palate smo se mogli samo slikat. I to predulaz. Evo, srećom radi nam Taksim. Šalim se. Govorim sestri, rekao, ako su neki protesti, mislim, protesti se nisu dešavali 2 godine, ko bit će zatvoreno. Eno crkve, preko puta, ono što sam rekla. Ono što sam htjela da kažem o Taksimu, Trg Slobode, mjesto okupljanja turista, okupljanja ljudi koji protestuju, ljudi koji slave, tako da centar poprilično svega toga. Ovamo je taj Trg Slobode. Ono što sam još htjela da kažem, jedna od najpoznatijih ulica je Istiklal Đate, ulica Slobode. Ono što imamo mi ovdje na Taksimu, imamo i u Sarajevu, to jeste džamija sa desne strane, crkva sa lijeve strane i malo ispod je i sinagoga. Ja sam mislila da je Sarajevo jedini grad u Evropi, da tako u 300 metara ima sve to, ali eto, ima i Taksim. Ovdje ima zaista mnogo toga da se vidi. Ima dosta pasaža, ima jedan stari tramvaj, star preko 100 godina, koji vozi glavnom ovom ulicom, pješačkom zonom. To je više onako turistički da se vidi. Znači, vozi od početka Istiklal Đade ulice pa sve do tunela. Pored toga ima pregršt radnji, ima lijepi pasaža, jedan pasaž, ako budem uspjela da ga nađem, zove se Čičekli pasaž. Pasaž cvijeća, ne prodaje se cvijeće unutra, tu su restorani. Po meni je, recimo da sam ja sad turista u Istanbulu, ja bi uvijek uzela hotel na Taksimu, zato što je Taksim dobra poveznica između ovamo dijela gdje je Aja Sofija, Topkapi Palace, Bešiktaš, uglavnom sve je blizu, može dosta toga pješke da se obiđe, isto tako javnim prevozom može dosta toga da se stigne, tako da eto, putnici, namjernici, turisti, Taksim je odlično mjesto, a ima preko 1000 hotela, tako da se i super cijene i ponude usluge u stvari mogu naći.
ovdje je mjesto gdje se treba kupiti, zato što taj Čiko pravi i definitivno najbolje u Istanbulu. Odmah momentarno raspoloženje skočilo na 10, zato što je vidjela loto. Ima svoje brojeve, dobro. Uzimamo. Seko, gdje kupujemo stan? Što? Mašemo ovom čiki na lotu. Kaže Seka da nas je da se sve ovo izdešavalo i oko palate, da je zatvorena i da ja pokazujem tamo čokoladu, da bi mi došli. Da kupimo lotu. Eto, ona je presrećna, kaže da možemo ići kući, da smo završili obilazak. Eto, male stvari, ljudi čine srećni. Mi smo ušli u Madame Tussauds malo da se ugrijemo, šalim se ujedno da i vidimo šta je postavljeno, jer ja u Istanbulu nisam bila sam u Madame Tussauds, u Londonu, ne znam, još sam na nekom mjestu bila, se ne sjećam tačno gdje, ne znam tačno šta ima sve, ko ima od figura, ko ima od slavnih. Eto, uglavnom na Taksimu je na glavnoj ulici, tako da se može i to vidjeti. Seki, jesi ti to njega za ruku uhvatila? Trepšica. Sad kako ruka spati. Ko da se malo našla, ko ima i puder. Evo Seki, s obzirom da smo vidjeli da u tramvaju ima jedno 200 duša, mi smo odlučili ovdje da se slikamo. Ovo će nam biti dovoljno. Mlad bio. Bu je bio dobar čovjek. Görüntüye kızarma aynaya bakan kişi. Opadanje kosi, je ščupan. Vidiš. Šta želite? Bravo maestro, bravo. Sabiha prvi pilot Turske. Bağlantı çalışırken geçmişe de bazı damarlara da bozuluğu uzatmak zor. Mehmet Ali. Oh, hello. Zamisli, kažem sad, Mislim da bi se sestra zaljubila. Seko, idemo. Seko, kako je bilo druženje sa ovim slavnim? Odlično, niko ništa ne govori. Baš onako lagan. Za saradnje. Saradnju, da. Kako su razdvojili Angelinu i Breda? Razvojili su i ovo, kako se zove? Beckham i... Beckhama. Pa dobro, ajde, oni nisu rastavljeni. Ranije, ja mislim u Londonu. Da li sam i u Šangaju? U Šangaju ja mislim da sam prvi put bila u ovom Madame Tussauds. Bili su zajedno. Dok su bili par. Odmah pored se nalazi Authentic restoran i super je zato što u izlogu ima jedna žena koja pravi ti neke pitice na podu i to onako baš tradicionalna jela. Testiranje turskih peksimeta. Ajde Seko, ja ne smijem. Čekaj, nemoj me snijat, moram pomirisati. Aj pomiriš. Dole.
Jel dobro? Puding. Puding. Ajde dalje. Ovo ti je suva kajsija, ja mislim. Ovo ti je isto ona sutlja. Sutlja, lijepo. Puding. Aha. Dobro. Identičan su. Da vidimo ovo, sam da ne ubodim na kako masu. Se ne roknem. Ajde. Ovo je lijepo. To je isto ko naša ona patišpanja. Aha, i suk od one, kako se zove, naranđe. Super. Ovo je smokvica, to znamo. A smokvica, ja sam mislila kajsija, učini mi se kajsija. Smokva. Smokva, e pa dobro. Eto. Znači možemo jesti. Da. Aj vam je restoran super, stvarno. Ja sam se oduševila. Je snimao ulaz? Ne znam Ja kako sam se snimala sam ulaz. Authentic se zove. I baš je na ovoj glavnoj ulici Istiklar Đate. Jela su fenomenalna, baš su onako tradicionalna, ali mislim da je opet prilagođeno u neku ruku. I uzmajte malu porciju. Da, znači... Znači su ogromne porcije. Pa ne, Pokaži. to su inače. Naručili smo dvije, drugu smo spakovali. Dvije smo srednje, ja sam rekla srednju. Da. Znači, došla nam je ogromna porcija, ja ne znam velika porcija kolika izgleda. Tako da smo mi jednu pojeli, drugu spakovali. Takva nas je kiša uhvatila. Kako mene njegov filmovi nerviraju. Čiji? Jackie. Pa vidim ja nešto da ga ti čupaš tamo onu lutku i to. Volila sam ga malo. Ovo je za moju drugaricu Martu. A za Martu? E, dobro. Ona onda. mene izluđuje. Sam da vidimo gdje smo. Aha, Janika Pjor. Što ona ga voli, ja? Kako ću ja doći sljedeći put ovdje? Nemoj se ti vraćati sa metrom. I sve će biti u redu. Ti na taksi? Ma ne do Bešiktaša, onda zna... Ja, vidi me, seko. Vidite, imaš ko nos kapice. Ma nema, ajmo novi bjež. Treba da zatuši ovu čudo. Još ćemo prije ovih čvapa. Mi nepokretnim stepencima. A pokretne stepenice se mogu otvoriti. Kako lijevo sviraju? Zato Seka ima tako dobre noge. Prvi snijeg u Istanbulu, a 3 je stepena. 2,5. 2,5. Svugdje pođi, svojoj kući dođi, vrijeme baš nas je poslužilo, sad pada snijeg, tako da je moglo biti gori na taksimu. Seka naravno završava, aha ne završava, dobro, djeti cigara. A ne pušiš? Kakav je budim u autu? Eto, dragi moji, mi smo došli, ljubimo vas, pozdravljamo vas, nadam se da uživate. Koji je danas dan? Ponedeljak. Aha, eto, želim vam uspješnu, srećnu ovu sedmicu, pa se družimo uskoro, mi ulazimo u garažu, dole će nam biti mrak, odjavljujemo se ovdje i vidimo se naravno uskoro. Ćao! Ćao!